Ka Office Deputy Commissioner Ribhoi ba District Social Welfare Officer. Hakajing snok tilang ka Ribhoi Area Welfare Association ka SAE LDA jinga seng kentai Ribhoi Sinot markaseng samla umsning patarim. Hakasngi arpunyo tarik jeliu kila penong ya ka rally ban perta persya ya kajing penjat udrok ya ki samla haka imlang salang hasnong hatau. Hakani kasngi kasur pertasla ki kena skol na kislam jing hikai ka umsning area ki khon samla bat ki long kemi long pa kila sawa jam ban kentui ki pa ba ban kyar lai lom lai wa na uni ujing di uba penjat thiau ya ka jing imbreu. Hadian ka rally la penlong ya ka program ha auditorium hall ban pensyai bat batai pat ba ya ka jing snil na udrok u Dr. Celestine Lingdo MLA ula long kongsan. Kat ba uba Andrew Merthong BDO umsning sian adi blok kumus sembut kongsan kong FS Sun DSWO Ribhoi ki doktor nakatanat ka kwat kia pat ki pat ba kila wan sya kani ka jingelang. Hakani ka jingelang la palat pat ba ya ka jingruai syapang ka jing kordet habala kerni ya ka jing di ya udrok. Ukong san ulasa me ki busket cek nong job ki bala syem benta haki jing yakop shna video shna jingruai bat haki pang ban penlong ya ka ri India ka balat par na ki tersim jong udrok. Nasha Mukt Bharat Abhiyan. U Dr. Celestine Lingdo ula batai sya ya ka jing sya kring jong ki samla bandi drok kumnu ban sumar ya kitu ki bala kerni bat kumnu ban bathat ki saite sai khom jong ni ujing di basniu tam ha ka perthai ula kentu ki kemi ki kpa ya ki bor snong ki nong hikai bat ki bor balang ban hikai bat pensyai sya ki khon samla ya ki buit ki lat ban nait nau drok. Kahol, hakabar mangi barok pinhak omtong mengira ay kini di belakang ringin haban la rumah o banya perta banya la banya snow. Hey, stop. Say no! Say no! Say no! Say no! Ong em! Ong em! Choose yourself! Say no to drugs! Say no to drugs! Say yes to life! Say no to drugs! Say yes to life! Say no to drugs! Love yourself! Say no to drugs! Eat your day! Don't end your drugs! Say no to drugs. Say yes To life! Say no To drugs! To life! Bermandai air mensulatan, lakat sausnya mentah, menganggap kerni, berketeng cuma kadang mentah mentah, mentah alat, ada yang ajaran harusnya mentah, alatnya kayak pencuri susu mah. Engkau mastang suatang ni sekret pilih. Kalau bapak yang akan tur, yang kataru di bawah, kenal orang ini mereka ini perlu misi songkai. Dalam dia masuk masak kentat mak, sampai yang tu jadi tanggal masak kentat ni kata kau. Spesifikasi kapun kau yang harus bendi su kenja. Adi kenja tu pak ngasih setengah macam juga. Dan adi kenja pak kapun setengah susu kan yang ada syong marway kamera, kamera selera, syong juga kiri, marway. Abiang wed. Kadangnya kesenampan pas nang ngop sokian. Ngop sokian. So, engkau mengilir mau langsung nanti bang berproblem dan dia nggak biang, ngadi demi orang tray itu, nggak biang. Kadang ya kita senam, masang stu kan, senam ketaknya.
Kajimpi tungar ka long kumba di syabam jang tu mustad tu habyo musni tu habyo di syajami tu habyo dami tu habyo cuban tia tu habyo cuban kiri tu habyo long ni bukan ta kalau ada mau kapore na pang perkat ala di aku syabangan ini ini baru kamu sing ka kwa andre kamat pakam kamsya no di pa masen arja khat arja arja terang sedang drops Jumlah drops tu kita kadena dan problem dia ada di itu pelong yang apa di drops termasuk di drops yang ngalahin benda ya kiat kencan ini kau ngambil sudah lah apa mengalah pengannya di masa ni orang di drops dengan salah benda Bapak orang sedang di drops maka mana boleh itu akli ngambil apa ini kau ngalah perbangadi drops tu masuk kenal menterikam mengalah Menkara wiki beriu iru ki peramacan iru masuk bangun suai som yang lebih sedang di bapak ketara kadang ya ki penai kadang ya ki senam waktu besok sedang suku ini dengan apa dia tu sedang ring dia nak tahu no ni kau menang yok ni mau pisah apa pisah ni mei nanu menang yok maki fakta dari ngapa ngadi kadang ya apa kapur sedang suspek itu yang span bisa mengesni boleh itu. Oh ni kibadi yang ngidal itu mah tahu. Lai hujat kita milah di bumi kan, tanggung mentah bangun bangindi. Waktu kau yang ada tahu pur orang apa, orang yo langsung. Jadi benar yang susah itu langsung. Aduh hayu lah penbuat yang langsung. Jadi penbuat pak orang pun no, kisah langsung. Kalau mentah yang mana kibadi drop sini long ni, tiang kita ikut. Tahun tu kuat, song jadi begitu. Kemudian kita ini, pui lockdown, masuk pui lockdown. Kami yoklah cukai mau larang, pui ajar kemudian dalam sudan pisau, sudan lacu. Hayu long pelajaran mana arlesin itu, pensiun dawai memang banget lagi ni. Kamu dah jimat kau itu no, masih dah detox itu, malah song coach dia waktu yo, malah pui di yang masih perkara di kuno, nak tahu yang mengakui yang abang lala ban istio mengakui ngop yang hadiah pak. Hadiah itu masih berlokang ngadi dawai pasti arsana masih berlokok silok. Dan arsana ngadi dawai yang tu literwet. Kamera mak ringan support sak setengah siang sudah. Perbang ngadi dawai tu tapi yang mah ngalah. Kibala kerni hakajinggi buai. Don nongpang bawan sengah ki om. Tang nakadur ngala itu dari bekidi pelak. Piu mendi akapor bau sedang. Umia perra bat ubom di. Kacu. Henry kat benang ya kapor. Utu badi kerni usdang banjai tu ban sumban sai. Usdang banjai tu ban sat snyu. Usdang banjai tu ban lek kap snyu. Bat suki-suki lara ujau ingmur umnyap cu tu ka ingmur. Mo, te anak kila yok pang kiwan simdawai ki om. Doktor ani ngasno sistem. Ngani tuhop epi ngadi. Boleh ngejulan ki om. Tamba mentang ala sedang bamso apul man kesni doktor. Tengah ong lada kisdang ban bamso apul na duk mensua hajaka ban tit ke kiat tit doso apul pimlong rogum ne. Ka freedom of choice. Kata ka jinjit jongi teh, pijit kalenti ke ba sakamon kat bamon, hamar pedengat bamon, sakadiang kat bamon, piko ayat satin rukat bamon, kata ka freedom kal along sebab pelak. Tedei hang ne bangi poin sa uput bangi yat bakla lenti. Kane ketika juk jongi kat badang ong wat le kata kita ngelek. Kat nongut kibatip hangno kadon ke wud torakti ngaru ngatip tamang amlik cit rake. Baro ki jingdi hakitu ki wine store ki tho mo consumption of alcohol is injurious to health. Ki tho te ka jingdi ia ka kiat ka kta e ka met ka phat. Hau bilor umdon jin tho re. Kisu tho baik kadai ka orange juice
Ni pineapple juice, amdan jingtho kabakang ba, kta ekamet kapat. Tehenre ki bilor unsok kim dalak di re. Kamla di ke badan hawain store. Haka paket secret. Kita kumno consumption of tobacco can cause cancer, but haka dur jom ketugas sunduk secret ru ki ai dekat dur bo briu balami cancer ka sintur mo lalong kumpul kubi kat ba pidang kang kat ta kidang chet kani gede ka jup ka bangile kompong ni barok ki ek kat badang mi ki awareness program kata dan juru badi drugs. Hoi haum sning gumong chairman ngasno menjur bagi nongdi gelas tang manduna duna ni gelanang jur sewai pat. Teka dei kapor hakaba mangabat mapi kum ke ba imlang haka imlang salang kata ka society ba manginyong. U Dr. Bom umla ban im marwe hi bubble lane ka balloon lane ka sinong ka badang tang marwe em kinong high school kinong yalang sinong baro ni hat imlang kum ka society lane ka ta imlang salang ka jongi Nakot yang sakat drawing competition first prize to the school tigi kot ru higher secondary school third Liam Thong from Menken Christian High Secondary School, degree class 9 to class 12. Subhaban Thaptiza. Third prize Albi Richwell Karmaulong na Umroy Press. Subhaban Thaptiza. Dane Bawani Crow Rempet na Subhaban Aijin Thapti Bajab. And third prize